ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ 82% ꯑꯅ ꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯊꯔꯒꯦꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯦ ꯑꯈꯪꯕ ꯅꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯗꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯧ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑ ꯂꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯩ ꯂꯦꯝꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯆꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯒ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯔꯥ ꯅꯣꯇꯤꯐिकेशनदा सी एलईडी इंडिकेटरगीदुसु नहान यावरेदनाको नोटिफिकेशनदबु यावदा मालेदा सर्च तौदे पाक थोलाने अदुजु ngahak dil lenje natra कायदबु यावरमदेने सिबो बैटरी दा यावरे ngese बैटरी दा चंगेको बैटरी दा चंगा काने मथक जिदा चंगा काने सेटिंग दा चंगे बैटरी दा यावदा माले अदुगा से फास्ट चार्जिंग की देना मखा दा यावजे चार्जिंग की मखा जो हाइजरक से फास्ट चार्जिंग and fast cable charge your battery more quickly ko your device may become hot while using stationary charging may be used instead da khoina na sigi fast charging je tawdraga di battery je kuina challe ba ko ado masi je ram fast charge tawle battery kuina chat kera chalo ga moi len na fast charge tawi ba ju kana aduga ai je koi thwe dana ko koi thobni na among thira ge se hangre ba kra yaw kra bna do ado sida battery indicator na thar ge battery level na ko adragi bio battery status auto sida notification na status ba da show battery percentage size le uraba ado masi je show battery percentage si lok thoke to mut kre yaw dre to aw ha pa ke to yaw de 79 le kaino 82 de 79 phala yi sono ju ja 4G oi ba jo ngani to sini se ha ji am lai dana ai no sai koi thok dana tai do sida je battery na ta kan ira kan da loi thok lai dana ado ne ato pai de ong taro hi jina battery ki indication ki do battery kai have no sai do battery information battery show battery percentage sai notification da aduna have di ngasai na ina si tau do notification jira changaga koi battery ki da changaga yaram ba jane tra status ba jira changaga to silere dana si status ba jira changani na ado si ye toro ko sine je yare loi chalage like to tharo comment to ge to aduga wari adre lore kaino sakje yong male yare loi chalage